Slušaj, jedino je dvije baze, ako loptica udari Alo, dečaci. I preskoči ogradu. Pozdrav, naci. Pozdrav. Ko je desni vanjski? Mateo? Igra se sve. Nema te igru, jasno? Glumci će brzo ići van. Jako brzo. Vamo, detić. Ajmo, Ante. Mala ti je strajk zona, ajde. Kako krivaš? Daj, spusti malo. Ej, Toni, kad skupiš ruke, stani, naciljaj i baci, ajmo. Stani. Tako, da. Uzmi bazu! Je u redu, puno. Ti te otpelja. Imaš forcu. Ajmo. Ajmo, obrana, daj. Ovo! Malo mjesta mu daj, Sale. Hajde! Doma! Doma! Taktika! Aj, jebam. Evo, to mora biti linije. Ajmo pametno. Idemo opet svi. Prije idemo ponovo, slušamo znači kako se dogovorili. Nemojte svi mahu i slušati. Dva strajka ova ima. Ajmo, što je to bilo? Ajmo, Toni, dva strajka ova na futbolu tamo. Ajmo, obrana, jedan igra, daj. Bravo, jedan. Takni ga! Bože. Takni ga, out, bravo. Jedan, dva, tri! Ajmo u polje! Ajmo u polje!
Samo kaj ne gura zmaga. Dečki, palica, ajmo. Tako, bravo! Treći! Čujemo,